Kublai ya pi bero. Menta kesengi ngan syat serwa da uni uktung melu bat upan bat usok saw nang ta ba upiat usok menken urensun bat using. Tuangin dia pej akan diga video menta kesengi kumlu ngan syat serwa ya uni uktung melu bat upan bat usok saw. Ningkong ngan penku ya kan diga kutung melu da kabako ya kesnap jong kan diga kutung melu kanang ba ngan yo ban syat serwa shibin. Ngan odno bat ngan kentat no ya kini ka khali namar ba ban syat lang ba kani ka khali iti kam ilong bat ngan kentat ru ya katu ka bayong ka padan hapo kani ka ketung melu nama ka turu ngam ipang ba kan syat lang. Andala dapan kuit lit ya ketung melu timentang ngandung uwi upiat bat kumba arteli kisembo rensun. Nang ta ngan sakho snap bat sat ya kini ki arteli ki pan kanang bangan yo ban syat lang shibin bat ka ketung melu. Hadian ketapan ngan sakho snap bat ngan sasat ya kini ki arteli ki sok kanang bangan yo ban syat lang shibin bat upan bat ketung melu. Nang tapan ngan sesat no ya kini ki ketung melu ki bangal ada ban penkuit kanang bangan yo ban penkre bangan syat no. Ningkong ngan penyang hakan di ke price pon kepala ada penkulit pa bat ngan sesedi ya ki ketung melu hakan di ke price pon bat ngan susedi ya kini ki ketung melu menta bat hadian ketapat de ngan sependan kam ya ki shibit anda ngalamut ban syat ya ki bat upan bat usok saw. Hadin pada dap sedi ya uktung melu bat anda ngaladap sat ya upan bat ya usok saw dengan otkum ni ya undi upan kanang bangan yo ban syat shibin. Anda ngaladap ot ya upan dimenta ngan ot redkat bala ya uni usok saw kanang bangan yo ban pendan kam bangan syat lang shibit. Nang tapan anda ngaladap sat ya undi usok menken ngan sa ot arliang kumni ya kini kisok menken arteli kanang ba ngan yo ban pendan kam ban syat lang shibit bat uktung melu. Dia mentapat dia ngan tap no ya uni upan ya usok saw nang ta bat ya usok menken ubang ngaladap ot ya ki baro hakan ya kaspon. Nang tapat dia ngan tap no saya upiat bat dia urensun ubang ngaladap dung lupa naduk mene bat ngan saai dak keluit hakan dia kaspon kanang ba kan kambang bat kan kam ikloi kan ni ka jingta shibin. Hadin ketapan ngan setiu ya kan di kaspon hading bat ngan setap kop dak jingtap ya kan di kaspon. Hadin kumba katsan arpo minit anda kala tenambah kan di kejingta ngan setap no ya ketu ketung melu ka bangal dap sedi lupa dadu mene. Anda ngaladap tap ya ketung melu dengan setap yang kop ya kan di kaspon. Minta pede ngan dung do saya news ing bat anda ngaladap dung ngan sa no hakan di kaspon. Anda upan ulat sedang dengan melu no hakan ni kejingta. Hadian kata pede ngan dung saya kini kisok beren bat anda ladap dung ngan saper no hakan ni kaspon. Anda la jambah upan ngan sakat kumbalai ni saw terlikipan ki baladap ot kumni bat ngan sedung penluwat pa ha utlong. Anda ngaladap dung penluwet ya upan dengan setep yang yauni ubang adap dung penluwet ha kaspon kanang ba kan bang syet pa bat kumju ru kanang bakan kam isbo kanika jingta.
Bat ngan satap yang ya kan dikaspan kumbak san minute AA. Bat hadin san minute AA ngan syuking yang melu malay kan dikajingta. Bat kumtuhi kan dikajingta kalalong bangin ya penkre bangin ya bam no. Bat ngilapoy habakut jong kan dika video mentakas ngi. Bat ngin siya syampat bat pi hakaway ka video. Bat nga ay kublaya baro ki bajupit ya ka video jonga. Bat ki bajuya kersha ne ka channel jonga nakaway ka por siya kaway pan. Kublay shibun bat kublay siya hajar ngu ya baro.